namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course ndzi tekela loko Xongi Rhangani a ri karhi a yevula Xamaccombo na Papa Rhulani, and then of course ta tlhe nghenela mhaka ya Gagash versus the twins. Yeah, so hi ti-3 ta mehe hi fike hi vona fika tsala ku my fellow artists, this sisterly advice huma ni timhakeni to khisana na tifan a yi nga chayi kahle leswi a nga fika tsala swona. All the post straight yi vheta ya ka Papa Rhulani na Xamaccombo. Why? Because over the weekend hi fike hi vona Xamaccombo, as you can see le bolweni le ka sports events le ka ngove le a ri karhi a khisana fan hi ndlela leyi mi swi vonaka na n'wina ku khisana ra kona swi ndlela ku swi vula ku ndla masangu kwalaha. Se swi va se swi ri swi hindze ngopfu na huma swi vona kwalano, mara i artist ya hi swin'wana a reds. And then of course loko hi hindza ka yena hi tlhe ya ka Papa Rhulani, Papa Rhulani yi fike xinyanyisa na vanhu vambirhi ende tanihi sweswi mi swi vonaka kwalaho a yi khisa na vanhu vambirhi. A yi sukini swinene hi ku tlhela na video yin'wana tanihi sweswi mi swi vonaka kwala ka video nakona a swi nga ha basanga at all. A swi nga ha basanga swona yi ringeta ku khoma hambi yona manager plan hambi ku manager yi nga swi kota swo manager na munhu loko se a famba khisana vanhu. And then I know very well how fans feel when they see their beloved artist, but let's not lose focus bafowethu leswi a ka fika tsala swona, as you can see. So ka vadyiwa these days futhi van'wana vo fana vo Papa Rhulani no loyi u fika yi vabya yi nga phaka na tiphilisi hi ku yi ngeni swin'wana ku loko ti vakela vavabyi vanhu va ha ri ntsanana ku lola ntisi. So swi kahle va careful in as much Xongi Rhangani loko va yevuleni yima na yena ka mhaka leyi, she's very correct. A va tikhoma a va ringeta ku tikhoma. So of course hi ta khe hinda ya ka mhaka ya Gagash. Yeah, so same day and as you can see if I poster this post ni hitela ngopfu this poster here of course la nga fika hi kombisa ku birthday celebration ya yi ta va kha endliwa a car launch. Of course khala kha vula King Mona the engibukini, as you can see there. So it's weird because vo tala a hi hleketa ku yi ta endliwa ngopfungopfu a Palms ku hi leswi a kha swi vula or yisiwa le Botokrala. However swi komba ya le car launch le na ku already ka previous video a ni fike ni kombisa ku already a booking venue a car launch, and then a sound a kombisa ku a harini and stuff like that. Of course it's under one poster. We saw another one at the making of this video na press benzo, as you can see ikona kwari. So swi komba ku ta ku ri mhaka kahle swinene swi ta sasekeni swinene. So hi ta khe hi vona hi swona ku if nyimpi yi ta ya ha ri kona between yena na the twins na, and the twins vete na vona the same exact date hi the 27 ta May va ta va kha va endla free event le Palms le. So ta vona swona if yi ta yi sukeni na hikuva ni post ya vona ku ta ku ri ku support daja Gagash. So hi ta khe hi vona of course loko ku ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi klika subscribe.